poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na početku se obraćam vama, gospodine predsedniče Skupštine, da vas pitam po kom kriterijumu predstavnici Srpske liste i Sima Spasić mogu da sede gore na balkonu, a drugi Srbi sa Kosova koje smo mi prijavili ne mogu. Ceo dan čovek stoji ovde jer ga ne puštate gore, ali zato gore može da sedi Sima Spasić i ostali Srpske liste. Tako vi Srbi izjednačavate. Dalje, što se tiče teme, neću ništa da pitam, niti očekujem bilo kakve odgovore. Sve sam čuo danas. Političke parole, manipulacije. Ali ono što najbolje govori o predsedniku države je to što danas ovde pije kafu iz šolje na kojoj je Vuk naslikan, znak Milorada Ulemeka Legije i jedinice za specijalne operacije koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića, a ovde vam sedi Milan Radojičić koji je bio optužen za ubistvo Olivera Ivanovića. To najbolje govori o vama. Dalje, ne znam zašto ste vi došli zapravo danas ovde. Najavljivali ste danima sednicu, govorili o pretnjama, o planu koji niko nije video, da trebamo o tome da se svi izjasnimo, da vidimo šta ćemo. Otvorit će se zemlja, Srbija će nestati, niko ne sme da vidi taj predlog Evropske unije, krijete ga jer kažete da je jako strašan, ima mnogo ozbiljnih pretnji po nas, isto kao što krijete i 2 minuta snimka iz Doljevca ključnih gde se vidi ko je ubio Staniku Gligorijević. To smo već navikli od vas kao velikog manipulatora u takvim situacijama. Što se tiče tog samog plana, gospodine Vučiću, ne moramo mi da čekamo vas da nam ga date. Evo ga ovde, evo dobili smo. Može da se dođe do tog dokumenta. Nismo ni mi u javnosti sa njime mahali, ali ga imamo. Imamo ga u izvornom dokumentu. Ali ono što je važno je da danas, kad ste završavali vaše obraćanje, niste eksplicitno rekli ključnu stvar, a to je ne Kosovo, Ujedinjene nacije. A onda ste počeli da se smejete ovde, a evo i vaš Ivica Kojić se sada čudi, evo ja sam danas pribavio stenogramsku belešku sa vašeg obraćanja. I sad ću da vas citiram, gospodine predsedniče države, i kaže, a vidjet ćemo hoće li ili ne, ako dođe do toga, Kosovo u UN ili ne, i da završim sa tim, tačka. Možda to za vas znači da nećete nikad prihvatiti da Kosovo bude u Ujedinjenim nacijama, a to niste rekli, jako mi je žao zbog toga. To samo potvrđuje vaše manipulacije. Dalje, pričate o tome kako nas niko ne voli, kako smo mali, kako se ceo svet urotio protiv nas, kako svi vole Kurtija, hapse naše ljude, kako gubimo, širite defetizam svesno, ne sada, širite defetizam 10 godina unazad. Gde su ti vaši veliki prijatelji? Gde su oni s kojima ste se rukovali, s kojima ste se grlili, ljubili, pričali kako ste ugled vratili Srbiji, Srbiju vole zbog vas, šta bi sad odjednom? Sad padno smo i postao da su mali. Gde je ta velika Srbija sa velikim liderom regiona i tako dalje? Zaboravili ste samo kad ste pominjali Stefana Lazarevića da možda pomenete i Dušanov zakonik, tamo jasno stoji šta se dešava sa onima koji izdaju svoj narod i svoju zemlju. Kada govorite o tome kad je sve krenulo, kažete sve je krenulo 24. februara 2022. kada je počeo rat u Ukrajini. Znate, to nije istina. Sve je počelo 2012. godine kad ste vi došli na vlast u Srbiju. Dok vi niste došli na vlast u Srbiju, država Srbija i građani Kosova su imali svoju policiju na severu, imali su svoje pravosuđe, imali su i Valač, imali su i Gazivode, nije bilo međunarodnog telefonskog pozivnog broja za Kosovo, nije bilo vojske, nije bilo ni članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, nije bilo ni KS tablica, ni dokumenata, nije bilo ni Srpske liste po kosovskim zakonima, ali je bilo Olivera Ivanovića, bio je živ. Jednu stvar danas, jednu stvar niste rekli koju ste dobili za 10 godina pregovora sa Prištinom. Ni jednu jedinu. Sve vreme kukate, prenemažete se i kukumavčite. Jao teško, ja ovi, ja oni. Pa što ste se kandidovali? Ako niste sposobni da se borite za interese Srbije, pustite nekog drugog da to radi. Zašto ćute ovi ljudi sve vreme? Ponižavate vaše poslanike. Ni jedan poslanik vaš nije danas rekao jednu jedinu reč, jer ne sme. Ne sme. Jer vas slušaju na vašem glavnom odboru pa misle da je ovo glavni odbor. Tražite od njih da učestvuju u izjavi. Ja se obraćam i njima. I ne njima koji sede ovde, nego građanima Srbije. Onima koje ste prevarili i koji su glasali za vas, misleći da ste istinski patriota, da se istinski borite za interese Srbije. Njima se obraćam, da se probudi da shvate s kakvim manipulatorom država Srbija danas ima posla. Evo pogledajte sada. Jedino što ste rekli da smo dobili,
to je zajednica srpskih opština. Jesmo li je dobili pre 10 godina definisana? Pa nismo, nema je. I to niste dobili. U svemu vas je Kurti nadmudrio, sad vam samo ostaje da molite Boga da Kurti odbije ovaj evropski plan. Ništa drugo ne možete da uradite, koliko ste nemoćni. Ovako izgledala ta vaša politika, predsjednice Vučiću. Evo, ovde su samo neki naslovi. Kaže, citati, ne damo Kosovo ni po koju cenu, kaže predsjednik Vučić. Srbija se drži principa. A onda, Vučić isto kaže, moramo da priznamo težak nacionalni poraz. Pa onda, hoće da nam uzmu zemlju, ni pedalj nećemo dati, izjavili 15.9.22. A onda, isto Aleksandar Vučić, nemamo kontrolu ni nad pedljom Kosova i Metohije, ali imamo narod. Pa onda kažete, potpisani sporazumi u Briselu, formirana zajednica srpskih opština, a onda ipak je nema, pa prekinućemo razgovore, nećemo više da govorimo, da pregovaramo dok se ona ne formira. Onda kažete, ne dam gazivode, ne dam valač, onako busanjem u grudi, kako ste jaki i snažni, jel te, da se svi od vas uplaše, pa onda bude pobeda Elektromreže Srbije ostaje na Kosovu i na severu Kosova, pa onda opet naslov Kosovo izlazi iz Elektromreže Srbije 20. aprila. Pa onda kažete, možete da me ubijete, za mene su Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja, pa onda pravosuđe 10. januara jedinstveno na Kosovu, formirana vojska Kosova i tako dalje i tako dalje. To govori o vašoj šizofrenoj politici i onome kako vi vodite Srbiju i ovaj njen narod. I kad sve ovo vidite, svima je jasno zašto Srbija ima sve poraz za porazom i ne samo kad je u pitanju Kosovo i Metohija, već i druge stvari. Znate, tiho predavali jednu po jednu nadležnost. Evo, nekoliko ljudi je danas govorilo o tome da se danas dok mi sedimo ovde gradi baza policije u Leposaviću gde su oteli zemlju u opštini. Danas, evo, to je slika od danas, bageri su tamo, tamo je ROSU, tamo su pripadnici specijalne policije. Šta ste uradili? Što ste doveli do toga da dođemo u tu takvu situaciju? Optužujete ovde, kažete da su neki drugi krivi za to. Pa evo ja da vas podsjetim, možda ste zaboravili. Znate kad je formirana vojska Kosova 14. decembra 2018. godine, član Srpske liste, poslanik Srpske liste Slavko Simić je dao kvorum da se formira vojska Kosova. Šta ste uradili po tom pitanju? Ste pokrenuli ocenu ustavnosti možda? Ništa. Ćutite ko zaliveni. Pravite se ludi. Sve što Kurti uradi, busate se samo u medijima srpskim. Samo da pošaljete preko Pinka i Hepija poruku, evo ja se borim, ne dam Kurtiju, ne dam ranije Haradinaju i Tačiju. A sad, jedno po jedno, ode, pa kad ste došli u zid, ajde sad, spašavajte, ajmo sad jedinstvo. Ajmo jedinstvo. Sve vreme tražite krivicu nekom drugom i kažete, krivi su neki koji su ranije se bavili Kosovom, pregovarali. A evo i to da vam odgovorim, pošto znam da neću dobiti repliku, neću ni tražiti. Dakle, govorite kako je mišljenje Međunarodnog suda pravde bilo katastrofalno. I samo da vam kažem, svaki put kad to pomenete, i vi i svi vaši iz partije, radite direktno za interese albanske strane. A reći vam i zašto. To pismo su pisali najbolji stručnjaci za međunarodno pravo, Tibor Varadi i Rade Stojanović, znate to vrlo dobro. Znate, to mišljenje je danas osnov za sva od priznanja koje ste u međuvremenu dobili. I recite to ovde javno. Dakle, na osnovu mišljenja države odpriznavaju Kosova. Mišljenja Međunarodnog suda pravde, koga vi potpuno izokrenute tumačite na štetu interesa Republike Srbije da biste vi mogli da vodite kampanju ovde u Srbiji. Kad govorite o prebacivanju sporazuma, pregovora zapravo, izvinjavam se, iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, o čemu govorite? Govorite o tome da se nekad u Evropi pregovaralo o tehničkim pitanjima, a vi ste vašim dolaskom na vlast to podigli na statusni nivo. I danas pregovarate o statusu Kosova. I to znate kako? Suprotno međunarodnom pravu. I po krivičnom zakoniku član 305, 320. To su pripremne radnje za izvršenje krivičnog dela. Razgovarate sa zemljama Kvinte, koje su sve priznale Kosovo, mimo Ujedinjenih nacija. Znate vrlo dobro. Zato se ide u zatvor, predsjedniče. Ne znam, vi ste pravnik, verovatno to jako dobro znate. Zbog svega ovoga i zato što znamo da nikad eksplicitno niste rekli šta je ključna stvar, a ključna stvar je ne Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Narodna stranka je pre 4 godine skupila peticiju za to. Stop Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Ćutite ko zaliveni. Na prošloj sednici o Kosovu, koja je isto bila pretvorena u farsu i vaše prenemaganje, podneli smo jasnu rezoluciju. Niste stavili na dnevni red kao što niste danas. Tada, 13.9. ovde, tu gde sedite, ste meni rekli, kad je bila inicijativa Narodne stranke da se dopisom obratimo Rusiji i Kini, ne zato što ih volimo, nego zato što nisu priznali Kosovo i imaju pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate šta ste rekli? Dakle, meni to nije nikakav problem. Poslao sam bezbroj pisama, bezbroj razgovora obavio, uradiću i to. I to će biti samo jedna sitnica u dnevnim obavezama koje inače radim. To ste rekli, predsjedniče, niste uradili. Bar mi ne znamo. A ja sam vam poslao posle toga i dopis vama na kabinet 21.9. gde sam vam poslao i te dopise prevedene na engleski da se ne mučite. Zato smo danas, predsjedniče države, podneli još jednu rezoluciju. U toj rezoluciji se nalaze dve ključne stvari.
a to je Republika Srbija u skladu sa svojim Ustavom, voljom građana i međunarodnim pravom ne priznaje i nikada neće priznati izričito ili prećutno na bilo koji način jednostavno proglašenu nezavisnost autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. I druga, naročito Republika Srbija nikada neće pristati izričito ili prećutno na bilo koji način na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Jer se slažemo svi sa ovim, gospodo poslanici? Pitam i opoziciju, pitam i vas iz vlasti. Jel se slažete, predsjedniče, s ovim? Recite se slažete. Dve su tačke samo. Ne priznajemo Kosovo i ne Kosovo u Ujedinjene nacije. Se slažete s time? Ne smete da kažete. Pa zato i tražimo da se usvoji rezolucija. Šta je onda problem da je usvojimo? Šta je problem da je stavite na dnevni red? Izglasamo dve stvari, rešen problem. Nema više na stolu nikakvih pritisaka, ucena, nema ničega. Idemo dalje. Ne smete, predsjedniče. Zato vam i ne verujem. Doveli ste nas u situaciju vašom politikom da danas treba da biramo između sukoba sa Evropskom unijom i nacionalnih interesa države Srbije. Nije kriv za to niko drugi do vas koji ste takvu politiku vodili. I odgovornost za to mora da se snosi. Ovde se sada smete kad drugi kolege poslanici govore o Šrederu, Bleru, Klintonu. Pa da, oni su vaši savjetnici, vi ste ih plaćali. Parama ste plaćali, nekim parama ste plaćali te ljude. To su ljudi koji su bombardovali državu Srbiju. Oni su odobrili bombardovanje dok ste vi bili na vlasti. I tada, dok su nas bombardovali i dok su neki ginuli na Košarama, vi ste se ustelili u novi stan u Beogradu. I vi, i Toma Nikolić, i Šešelj. To je istina. To je vaš patriotizam. I zašto trpimo poraze? Pa evo, reći ću vam. Možda vam niko do sada nije rekao. Nekada dok je Srbija bila uspešna, znate ko se bavio diplomatijom i ko je razgovarao o granicama? Jovan Ristić, Nikola Pašić, Mihajlo Pupin. A znate ko danas to radi vama? Marko Đurić i Jelena Milić. Zato ste toliko uspešni u pregovorima. Takve diplomate imate. I znate, predsjedniče, kad avionom upravlja osoba koja ne zna da vozi, on se obično sruši. A vi ste imali spot u avionu i govorili kako je Srbija bezbedna u vašim rukama. Bojim se da ćemo pasti sa mnogo velike visine i da nećemo moći da se oporavimo od tog vašeg pilotiranja. Jer danas nije ugrožena samo teritorija Kosova i Metohije i ljudi koji dole žive. Danas je doveden u pitanje opstanak Srbije i naroda u celoj Srbiji. Ne samo na Kosovu. Dali ste i Bori Majdanpek, samo što ste njega dali Kinezima. Kinezima ste dali, oni imaju veća prava danas tamo nego što imaju Srbi koji žive u Timočkoj krajini. Obećali ste i Jadar i Mačvu, i Koluboru i Šumadiju, i Timočku krajinu, i naše njive i naše voćnjake. Sve to obećavate kako bi ostali još malo na vlasti. Sve dajete za šaku dolara. Prodajete svoj narod i svoju državu da bi još malo uživali vi i vaša klika danas ovde na vlasti. I mislite da se to ne vidi? Mislite da to neće neko jednog dana kazniti za sve to što radite? Poljoprivrednici, gospodine predsjedniče, prosipaju mleko. To vam je slika i prilika proizvodnje hrane o kojoj ste govorili maločas. Privredu maltretirate, zatvarate privrednike za 50 dinara manjka u kasi ili ne, a govorite o nekim investicijama koje su uglavnom direktno vezane za korupciju. Pljačka i korupcija za vreme vaše vladavine su razorile državu Srbiju. Dakle, gospodine predsjedniče, ne znam da li je vama poznata firma Millennium Team, Siniši Malom je poznata. Millennium Team, pa ne znam, putarske firme Zvonka Veselinovića, Nikola Petrović, vaš kum, pa onda Seko Si, brat premijerke Ane Brnabić koja radi milionske poslove sa Vladom Srbije, pa onda imate Predraga Koluviju koga branite i vi i svi živi, najvećeg proizvođača droge na Balkanu. Onda imate Belivuka koji je bio vaš partner, koji je klao i mleo ljude. Godinama ste ćutali dok ga niste uhapsili. Uhapsili ste ga onda kad je vama počeo da pravi problem. Prozivate tu ljude za neku Kolubaru. Pa vi treba da se pokrite po glavi i da ćutite šta ste s EPS-om uradili. Milijarde ste napravili gubitaka zbog vašeg Grčića, ispečenjara i sličnih. Ko je uzeo pare iz Telekoma? Šta se dogodilo sa akvizicijama? Šta radite danas? Borite se. Glavni problem je da se bori Telekom protiv United grupe, jer jel te tamo postoji neki mediji. Pišite, sad ćete da kažete da ja branim Šolaka. Ne, nego se vi bojite svake slobodne reči u Srbiji da bi mogli lakše da manipulišete građanima Srbije i da ih dovodite u zabludu. I znate, jednog dana će odgovarati i ovi koji rade trgovinu oružja, vaši prijatelji Tešić i Prostran. Znate, Tešić je, a Branu Prostrana ne znate? Izvinjavam se onda ako ga ne znate. To su ove firme Pro Inter, kao Tikin i tako dalje. Ovi koji imaju vile, koji imaju jahte, koje vi štitite, to su ti vaši veliki Srbi koji se bore samo za sebe i za svoj lični interes. Znate, ovih dana vidimo da se u Americi pretresaju kuće predsjedniku Bajdenu. Doće dan pa će i ovde svi biti pod udarom institucija, bilo da je predsjednik, poslanik ili običan građanin. Dakle, predlažem vam, gospodine predsjedniče,
da se dijalog nastavi, a ovaj plan odbaci, zato što je on temelj velike Albanije. Ako se bude usvojio, nema govora o stabilnosti, ulazimo samo u veliku nestabilnost. I vi to vrlo dobro znate, samo verovatno zbog toga što vas je neko ucenio, ne smete to glasno ni da kažete. I sada, ja ću samo još dve stvari da vam kažem. Postoji jedna definicija koja kaže oblik prevare kada se izneveri nečije poverenje, nečije očekivanje ili se povrede interesi grupe koje subjekt pretvara, naziva se izdaja. Ja ne znam da li se tu pronalazite, ali s druge strane, Sveti vladika Nikolaj je rekao i definiciju prokletstva, a to je kada prodate zemlju koja je odbranjena krvlju vaših predaka. I sada ja vama kažem, ako niste u stanju da obavljate taj posao, časnije je da se povučete, jer sve ono što Albanci nisu uspeli 99. kasnije posle 12 godina, uspeli su za vreme vaše vladavine. Da dobiju sve institucije na severu, da dobiju čvrste granice i to je vaša politika. I sada, mi smo se naslušali, gospodine predsjedniče, 10 godina vaših priča, vaših obmana.